шомлы сүз бу. Ул ничә миллион кешенең гомерен өзгән, күпме баланы ятим иткән, аналарны тол калдырган. Сугыш уты районыбызны да читләтеп узмый. Якташларыбыз яше-карты илебезне азатлыгы өчен көрәшкә баса. 22 июнь хәтер көнендә Азнакай халкы тарихтагы булган кайгылы көннәрне искә алды. 22 июнь көнне сугыш башланган көн, без инде аны бүген хәтер көне искә алабыз. Кайгылы көн ул безнең өчен. 9 майында ул җиңү көне. Җиңү көнен Аллаһ зурлап үткәрәбез һәр вакыт. Без балаларыбызны өйрәтергә тиеш, шулай патриотик рухта, алар тарихны белергә тиешләр, безнең әби-бабайларыбызны беркайчан онытырга тиештер. Более 27 миллионов жизней эта война. 27 миллионнан артык кеше ятып калды сугыш кырларында. Бу көнне без хәтеребездә сакларга тиешбез. Туганнары, якыннары Бөек Ватан сугышында катнашмаган гаилә юктыр Азнакай районында. Без бу хакта киләчәк буынга сөйләргә тиеш. Яңадан сугышлар булмасын, гомерләр өзелмәсен. Менә бу сугышлар булмасын. Безгә инде илебездә бүген бик күп эшләр алып барыла. Менә хәзер инде мәрхүмнәрнең рухына безнең сөйләшкәннәребез дуга булып ирешсеннәр. Дөньяларыбыз тыныч булсын. Менә шушындый матур Азнакай җирлегендә, республикабыз җирлегендә, Россиядә тыныч тормышта безнең һәрбер безгә яшәргә язсын. Моннан 80 ел элек илебез өстенә килгән афат онытылырга тиеш түгел. Киләчәк буынның бәхетле тормышы өчен үз-үзләрен аямыйча көрәшкән ватандашларыбызны онытырга хакыбыз юк. Аларның даны мәңгелек. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шайхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42.
Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.